Your Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, Abronye, wo campaign wo say no. What do you say? Archbishop Duncan Williams in Kwame or attacking. He is attacking the Christendom. A Christopher for calling you or attacking. Ain't he? So campaign no per se a year. You film. So when Yanko Pon software. Archbishop Duncan Williams did not tell me, sir. And he was near would your baby I want to hold Wamra. She said, baby, I won't drink a corner. Abronye would drink a corner. Wana, so for Penino, Chinchina kind, Wamra. MP before, Timu party no pan. It in Penny Justin Kodia, we ran a party na Jones, someone, Jai. Who come Rabia will be until Minua interview her. Emma who Justin Kodia, General Secretary, who catch. I was now Kwame Nkrumah tikesi ya wodi ejuma ewo OKFM atutu bi e de amane Bruno regional chairman metre Abronye assign e de response ne nkrato akọ e de ma Dr. Muhammad Bawumia wo kire se Abronye say the campaign na wo yinti ebeya wonyi ne free campaign ansa na wodi ne session no eyi eja wadwo ensemi wo kai Abronye ba bonten be kasaye Emma na no ekokoti sofopeni Nicholas Duncan Williams adodo na na ameki reactions e de afa ho no so e de na no ababetum bia me de e babesumo mesrew so be me subscribe to me so e too much gh na ode bell no aka ho se na be na upload me tumpo when the first person ya wonsa ebidi kan akabi ebusia se we obi a wodi wani ediga na manyose mochi a utimo se ya na internal politics na wo moye no e kamia se ano ye kra ye hye e chen external politics no etitiru ene ne ekoso ewo NPP amanyuko ni bra wo ba be ye primaries e de ama omayi flag bearer na yakwakoto aba 2024 yi na ni munsem ya ekoso ewo party ni ene ne honorable Ken akomprekun Japan wekekan ya dodo na besi ne ede bonus so bo se no ka ho bi e na wo mko lusu general election no se me no e ka say NPP4 assign ashe 31st January 2026 se wo mo be ko primaries foforo na wo makoto aba na afi wo mo sign e flag bearer ni obedi party nim amamakwako to frank 2028 e de ama party na we e na ne ekoso wo party no ano eye hyiye pa ne nyina eye ensem a honorable Ken akomprekun Japan ne kwala na semaka se na chi defo mu di na chi no etutu bi Edemane Dr. Muhammad Bawumia na we ana no regional chairman Abronye ya nyina enim se wono so ewo Dr. Bawumia camp kire se wont na ho ma honorable Ken akomprekun Japan ne kwala no enkeka ne omope emfa Dr. Muhammad Bawumia nti wono so ebie ne studio ne wa friend se wo hia studio anya se wo hia TV ya ne o se wo di party jumenti no obi a osusu se woni party no enya adwene o ye ne ma bi editia party ni titiru ene Dr. Muhammad Bawumia de Abronye kire se won fa ne ho enche okra enunti recently Robert na TV stations ne so ekeka nsem bi kire ne honorable Ken Nkrofo ya wosusu se emwa party no wodi tudwa wakasa ya kire se so peni Nicholas Duncan Williams kra nyema bi a wo ye no won self fatampo senka be frene se we nyame nipa sa ensem ye ensem a ebeto monte so Ghana for do na ekasa de fan we ena nam so ema Kwame Nkrumah tikese so na no babetum bia wo kire se ne Abronye ye no say ya na NPP4 ye ena 2024 ba ekoto ye no omudi mu ntwa ene obia ehu ne smoothless level obia eni bibia odi na asem efa na ne ekoso se Dr. Muhammad Bawumia se enkolai na nka na se wanka ye bu na nkarefo edo ka ho bi ne Abronye ye no bia nim se owo camp enti se wanka bibia fa nche no wanka na no antumu a obesai party ne fi se already no sa religion factor no ewo monten so da enti se Abronye ba monten ebe ye ne wo ye no wakasema na no kotra so fopani se Nicholas Duncan Williams a enye so fopani ne nko a na oni nya na mum oni Christopher kori nyina ena enya emwa NPP party no sei ena Kwame Nkrumah tikese e kan sem no e fly ewo ade a bia OKFM so. Your Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, Abronye wo campaign wo say no. What do you say? Archbishop Duncan Williams in Kwame or attacking. He is attacking the Christendom. A Christopher for calling you or attacking. Enti se o campaign no pese ye ya you film o campaign no Bawumia so pese ye ya ya Abronye film wa say no
ana wadwe yo se wo ye content call dabi na sofo a eka no asofo a wo man mu nyina nim se wo de aye Archbishop Duncan Williams a wo de be ye wo mo so saa obi a won share your ideals bia wo de be ye no wo hwe niema agu a wa nkasa fe na wo sesa na Abronye we mu nam ho tutu ayampia esese Dr. Mahmoud Bawumia wo campo be kasere yens Ghana fo se yiri film he mo beto aba me ba be kan se mudidi matem example se Mahmoud Bawumia alaji eniema a wo so be ye ni nyina no Ghana fo ate Nemom enkako cabinet ko wo fa kufu ado ho kosere ne se eniema amakeka no mamummienu ne antwam wo mu hunu se me ba metwam me be kana wa wentie na we say I wasn't in support of E-levy ada na one bokoto sa meeting no na agi atomu obi ahun se ma abonte meka say oh vice president kura na so am call cabinet o mo gi atomu no wonu kura boycott meeting so won preso na emo ma meka nkire me say aduane no na nya me debate me an me ani bi enkrofo be kanti obi a woni mi bi ani me pe wasem a me hu se pe wasem me tan wa me hu se me tan wali nsisu ba ni bia Abronye Dr. Mahmoud Bawumia so campaign ni be koyi a saa bodamfo no yiwo mu film makokwe report no e capture saa niema we nipa bi wo ho a no omo wa ba mu na adan kwakufa de na dawroma wo ma wo mu poso ahoma so ne jibi enti e ma mu lusu aba no we ka ho yen ka bi nhemu enti bunu chairman Abronye de oye no enti mpanifo motwena so anya yie only letter no moyi so onyankopon sofo Archbishop Duncan Williams didi na temsa enti woni adwene wo de baabi a wo na ho no mra chese baabi a wo dwene kɔ no wo Abronye wo dwene kɔ no ho na sofo pani no chinchina atwan wo mra ho ayese obi wo house ana obi okotoko na odwini sese nipa kro no se wa ama ha ase wagimi wa ama ha ase wabodam ana wa ama kotoko wagimi ana wa ama kotoko wabodam ene wo ankasa wo no wabodam MP before nti mu party no pa no enti mpani wom Justin Kodua we na party na je onsem a jai o camera bia obi antie me no wa interview ha ama hu Justin Kodua General Secretary ukachi entabusian samya Kwame Nkrumah tikase eke na Ghana fobi chese ne asamne de ne ka na waka no fi se ebraso se ne MPP4 eye no ayade a emwa party nti wo mu hi obi obetimi abɔ na adwene e de amom se ne Kwame Nkrumah tikase aye ne bi so chese Abronye no won ka se wo ye party adwumo se wo no oye wo no na adwumati party ne kwa no hu kwan se ne wo ye no obebeka ho asema no kwa statement wo de baaye no wababa trese party no kwa ni right so be issues as statement ni say juma na wo ye no onye emfama party na so whichever way it is no Kwame Nkrumah tikase wo na dwenkyere aba e de akọ e de ma Dr. Mahmoud Bawumia se wo befa se wo mfa eno na kwakọ ebu achibidi mesre se wo so obedeba dwenkyere e wo comment section ho e de amame eye too much gh e ya na wakai so be message ko bat no so na wo de bell na ka ho se na be na upload ni to nko the first person ya wonsa ebedi kan akabi all the social media platforms so ko a too much o subscribe no like no share na wo mi bin so enye bia share that good enemy din makra ye kono man Nkrumah ye nyi prebu wo kwanso wo la la odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wo nya no aduro ende na me kanfo Abronye spiritual research and divine medical laboratory ede ama eye prophet Dr. Abedegu ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel.
Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Orueku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 introdo for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem